Smirena napetost u Podgorici posle incidenta, policija se povukla pred kućima Joanikijem i mitropolitom Amfilohijem. Na putu do ove svetinje policija je na Kakaričkoj gori razdvojila kolonu, jednu koju je uputila na Burum i drugu kolonu preko Kakaričke gore koja je bila sa srpskim trobojkama gde je i razbijena policijska blokada. Kolona vernika koja se kretala iz kuća sa moštima Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog koji su predvodili mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, došli su u saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gde na poklonjenje moštima naslednika Svetog Save pristupa veliki broj ljudi. Na putu do ove svetinje policija je na Kakaričkoj gori razdvojila kolonu, jednu koju je uputila na Burum i drugu preko Kakaričke gore koja je bila sa srpskim trobojkama. To je dovelo do napetosti između vernika i policajaca, ali je sve prošlo mirno. Kolona se međutim nešto kasnije ponovo spojila na starom aerodromu i nastavila put bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, sve do zgrade MUP-a, kada su opet zaustavljeni i nije im bilo dozvoljeno da nastave put u dužini od oko 400 metara. Policija je prethodno omogućila vladikama da prođu, kao i vozilu u kojem su se nalazile svete mošti. Oni koji su ostali zarobljeni na bulevaru su žestoko negodovali, pa umalo nije došlo do težeg incidenta. Kada su se iz vozila izašli mitropolit Amfilohije i episkop Joanikije, policajci su popustili i omogućili koloni da dođe do samog hrama. Kući su i danas pokazali kojem rodu pripadaju. Svete mošti u naš kraj stigle su posle 164 godine, donele radost na tvrdom kamenu, ojačale našu veru pravoslavnu zajedno sa našim arhijerejima, rekao je Mileta Pavićević Čiča, koji je iz bolničke postelje istrčao do kuća kako bi bio deo veličanstvenog događaja. A Spasodan je obeležen na severu Crne Gore auto litijom koje je išlo kroz Vasojeviće. Auto litija koja je rođena u Beranama krenula iz ovog mesta prema Andrijevici gde posle molitve u crkvi Svetog Arhangela Mihajla litija krenula do zgrade opštine. Spasovdan je obeležen i u Vasojevićima. Auto litija koja je krenula iz Berana krenula iz ovog mesta prema Andrijevici gde je posle molitve u crkvi Svetog Arhangela Mihajla litija krenula do zgrade opštine. Posle kraćeg zadržavanja i skandiranja "Ne damo svetinje" i pesama o Kosovu i Metohiji, nepregledna kolona automobila stigla je u Potkomsko selo Kralje, pred crkvu Vaznesenja Gospodnjeg. Tu je još jednom izgovorena molitva, a potom se kolona automobila, okićenih trobojkama srpskim, uputila ka Beranama. Obeležavanje velikog crkvenog praznika proteklo je bez incidenata.